EM Rup Singh Teron pen pangcheng ponsi socheng constituency ke parlo Hamren Municipal Board angkang sangkeron. People's Initiative for Rural Development penta West Karbi along Chengberi la pen kuthe pia hawara long rat phan kinang so hormu kirap ki pajodun. Irrigation asai ka pen inglong hawar dungkek lang so la pen chiri lang so rat phan kirap ki pajodam. Kardom Karbi prime time along penili wilarbon kropi non biotang ton pen arjoik tha Karbi anglong autonomous council CEM kapin kharateng pen aruni phai hini arni NFSS sang EM Rup Singh Teron pen pangcheng ponsi socheng constituency ke parlo Hamren Municipal Board angkang aton tin hemtu na phan sang kirona jaimek kipa dopona biota pherang ki hundor kropen biota nang pale ada por phai troksia por Hamren ward number 4 pen pangcheng ponsi along tin award along ta alang lipet chutong dun si kipi kipajir pame je phan kilang chari patutun anparta along tin award along sitame ward commissioner of tumaphan arpu PC kipi kipajir asaying samjin pen pachun pon Hamren Municipal Board angkang ward number 2 ward number 4 ward number 5 ward number 6 lapen ward number 7 arad phan edon along sanglin ingkoyan keron padopon award tin along sitame ration card kidu kabi lapen kiplang kidu pachingdik pensi bangso sang pipon lo pusi chinidun COVID-19 ke sobur ke clip credit lang apotsi kangkir kang hap ke arni papat pon bom nang koklo Sarkar pen tarar tuma phan kisung katora pen ke jokjia phan ke prejama bidi pen awar cycle longjia phan klepon bom luputa chinidun socheng constituency ke parluang kang aruni phai hiniarni pen patai plian rada phan ke choki jonason rot pon long luputa EM Rup Singh Teron pen pachini nolong lam la coronavirus aso kisu ke to bok mebe da lang posi rong so ado be to klam to dam long lek akisu ba yo se sarkar pan aso kichu lang to pan kichu jo na pan ki kade be tala kera besi ke pi polo tanan ke ni tum so teng homosi ke patai ki ani tum pi polo ke cheng sia bang ke kar ke do tum han pi api bang kar ka be atum phanta tong lang bong bota thong se pi polo la perong so da thong se kar be tum pin tholo ko api thu bang ke la kar ke do ko be ta patin ti sak lo tanol le thot bang mata dia sasar management pa pang rupet si ni tum adon tin dang dang sang bang si tum kiron pa tang pon lo ati la bang ke sarkar tum non kisu ke me dia phan ke abelang la ti non ka de ta chini lo sarkar pe non tarik ke thoksi la so chiklo ko pe pa thu lo sarkar tum pe ma la so rong so pa grap thu ka de pan ke do ana son pu ta ni tum ahok pe ra bang e tum ka pe pon si tong se ko ta pe pan tum bori pon bom lo Number 15 Mahamaya constituency ke parlum bokasong mati inglong hawara long kedo don phokep sa sehem tuna tumaphan Karbi anglong autonomous council EM Lung Singh Teron achor basa piterang pi alang limethang abai nongpen aruni phai hiniarni anyar lopor phai crazy raj tim apor malompen alang liari dengpen ason hormu keron padopon nona por pir thia dang pia long coronavirus ke so abur pen date pia dang lockdown ke padwa jok ke boydat aratatum kichu nam kichu data thai ka bi pen kichu mo bia kisung chetong nang rentilo lason si ke boydat mukasong mate inglong hawar ke do ratatum ta kichu mo bia kisung chetong nang lo alang lituma kisung alam matha dam si Karbi anglong autonomous council EM Lung Singh Teron achor pasa piterang pi alang lia di malong humri dang pen ke boydat mukasong aratatum aphan methang ki chongdara bai nongpen ason ki chu hormu na ponsi ron tekang lapen baso kiso abur pen kosol si gaching rai du nang jima lahaya pu thakta than pari tekang anparta tangka chitame ki rappa jir tekang lasor keron asai long mondola mai phu purno inti kongchun bang baputi so lem sa chairman kursing rong phan town mondola mohila mai phi hewali ingtipi lapen samilang so block mondol mohila kongchun bang pi nirmali ingtipi tu pen cheng lok pen an BJP asong long claim bang pu bang phi tum chetong du India dang pi lockdown a jograt atum akisung along kipa jog dunjia phan pura Karbi anglong along nong ka thang klong NGO mate Moniram rong hang ke Japon People's Initiative for Rural Development NGO penta West Karbi anglong angkang chengberi hawar kaduka we doner kep kepra truck lapen kuthe pi hawar senar basa puar rong lapen bia rong kaduka we don phokebra ner kap hem tu natuma phan sangdali ke chojang thu lapen sabon hayu kerap ki pajer pona birta nonjong kelvin terang pen birta na pale Laso keron asayalong People's Initiative for Rural Development NGO Maipu Dilip Teron Richard Marak Raksina Senior College Lecturer Ranjit Teron Dorsing Timong Aturson Teron Lapen Joy Sing Rong Hang Tum Pensi Chipadupon
COVID-19 na kiso awur pen lockdown along kisung dun nai la pen kepa phin nai amolu gatum mat ni ke kopini chojor chot aniba chongdat pen kereng chot tom rickshaw chowek pen chokam mo choklem bom bihe kabiha choklem chot batuma phan NGO tum pen sitame kerap dun jia phan kengkam kache jor thek dun long Lapu APPI Arkham Omidyar Network India Advisors Private Limited Donor Satum Rapid Rural Community Response to COVID-19 upon Tihin Rap Pajir Ponlo Srijan upon National Coalition of CSO NCC Pensi Arpu Mate Authorized Pipen Tihin Kedeng Dun Lapen Ketak Arpu Chipare Deng Ponlo Laso Teng Pensi Srijan Atumsi Tangka Kirab Dun Mate Donor Satum Adi Deng Pen Tihin Mate Tangka Deng Ponlo NCC Pen Buddha Fellowship Program Team Atuma Phanta Tangka Kirim Lapen Kethak Mate Keron Asai Kachipare Deng Jia Phan Arpu Pek Ponlo NCC Working Committee Kachiraya Tengpen People's Initiative for Rural Development NGO Registered Office Village Sarsenot Post Office Sadgaon Waya Dongkamukam Police Station by Thalangso Kachiphem Phua Bang Mate Chief Functionary Moniram Ronghang Apanta COVID-19 Aphan Kachesong Along Kachirap Kachetodun Jia Phan Amen Sung Ponlo Rapid Rural Community Response Tum Sponsored Mate Kachipari Deng Ponlong People's Initiative for Rural Development NGO Lapen Kabil Delhi based NGO Tumpen Chirap Chito Ponsi COVID-19 Aphan Kachesong Asai Chipari Deng Dunlo Ini pirthea dang labangso coronavirus pen kachisong labangso pen kachipejok dunjia phan lase litum dak chengbri ahavar mate pini alang litum part NGO pen alang litum ladaka kisung nang chinisi pini labangso a coronavirus alo ahut mate lockdown ki bikok ajoine kangchir pen chenglok mate kwano ne kisung labang sonang theklong se alang litum part NGO lapen ha Delhi pen alang litum NGO labang so cherap chitu pen si nilitum ladak inglong pusitame alang litum kwano ne chipaduk pen alang litum ilitum inglong arada phan sang phan punon asap soet pusitame alang litum pen ilitum phan nang chipi pon thek na pajir pon thek pot alang litum phan nilitum arapen suri akardom mate alang litum phan churu ponlo Laso Tengsi People's Initiative for Rural Development INGO Chief Functionary Moniram Ronghang Amina Asai Kachiklem Delhi Dokok Pusitame Delhi pen dihin sanction si NGO amai pu dilip teron akijapen COVID-19 aphan kachisongge kam japonlo Nijang Karbi Anglong Amri constituency ke parlo Birsing ki Amonduli arong along kido Voreng awar sai ke do tum rong rop asar la pen kithe ke dinga tum pen arudi phai hini arni rong sia tum aphan sang phuru yathe ingti medan sabon la pen ke chojang thu hai hui ke ron ke padu pona birta pheran ke pension gailang ratani pen birta na pale Kerap ki bajara phan lapuson aning ke miatum nangklang bom jilang pasirat atum ning the pen towar cholang aning ke miatum pen ke boydat atum aphan kerap pajel bom sitami kulat ke do atum adar pabat pon bom kulat ke do atum tami wholesale along ki pabat apot rong rup arlon tak pabat nang kok loputa inot kulat ke do bang phuning je tangka do chit kachuna mawar sai mate kulat gang pujum he kichuna mathai do chit sitami ador sining phokri akhim thepo por nangkelia son cheman derlo Amri habar det along kali si Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong kang habar tin along tami hormol tor ke pat side delo Pini tum dak bising ki mon dulialong dak pa ne tum pinangarat du kisung chung da tutulu arat segong talbang so lockdown ajo ne tum dak pinangarat tum chu puisa tangkale kadure pendang lok du kok sita chuna mathai ve chura thai ve potsi ni tum dak sakurial tum pinang do an tum sita so sa sukuri tum sita tum dak sap cirung lo cirung pen sita bang so dak ni tum hemberam thak chunam tutulu ne tum apan ni tum pipijir lo pena ke ongali ni tum pipijir ke la sang asap so pen ke yang tudo sabon do na pen ke meso do ingti do la hai pen sini tum asap ni tum hemberam thak tum pan pipijir lo non isek elang le tum ta chu nangkok yo porsi ala tum le sek ki kiring yo pan si tum la sap testa tum pipijir kan lo
kidog rat arar tumke kachunam kachore da phan penang kisung chitong nanglo rong ise arar tuma phan birsing kia mondoli angkang kido voreng awar sai kido la pen rong rup asara tumpen rong ameka ra tuma phan kera ki bajer pona pot ra tuma ning chiparong riti normalam so por phan birta mo into ponik sena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Conch water. start here right anywhere Eastern Motors authorized dealer of Royal Enfield Ronkilan near Don Bosco School Difu 782460 Assam Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Conch juice. Dihina mo people thot bir talong bangthulo National Highway 36 ka chaleng atawar piarai ke do la pen thoi malom ke do rong arat pen parta rong supi malom ke do penang an ahem tu na tuma phan sanghan ke chojang thu ingti la pen sabon hai hui keron pado ponlo la pen kilong tu na tumsi ki onglo bonta inglong ke do hawar arat phan ke pini arnian ta ajara son ta ke rap ke le dam de pina dim ta dola Inglong ke do rata phan ke rap ke li dam dia dim dolang po arjulong se bukulia long ke do irrigation mechanical difu division along executive engineer dorsing rong hangpen aruni phai hini arni irrigation mechanical difu division abitung atum pen bukulia pen kilometer inkoyan ka hilo inglong hawar singhason constituency ke parlo dumke klang solong dor pharu isi susia hemtu na tumaphan sanghan sabon laben ke chojak thu hai hai ke rap pajer dam dumke klang soang kam ke do rong thom arat phan ke rap pajer ponte phi kilometer troxian bak ka helo chirilang so po adima long sidame don pokem susia tumaphan ke rap pajer ponthu chirilang sorong arat tumaphan lockdown kecheng pen thangna ra ke rap ta na hok pen ta longdun de pin lang pini irrigation asai ka pet ke rap na ke picheng lopusi pherang ke atumang no pachini don sanghan ke rona pothak engineer dorsing rong hangaphan pherang ke atum pen kar johur alang lihin pen kaning je pon ke thoila pen rong supi malom ke do rat atum ke sanghan batai hini ke thoman ke longdun atum si ke onglo sanghan ke rap ke pajer lia dim si lia red la puson ta do keong dung asong la pen ke rap ke bajar aning ke hanga bak phubang phia tumta thoi malom ke ron si aning ke hang lase pini kichu na phan kisung ki phobinong inglong hawar ke do rat atuma phan si masap sobet chutame ke rap pajer ponlo la pen pini inglong rat phan la puson ki pipon long ke irrigation asai campaigning sap piklo la pen ke lockdown jong si ani pabat pon thu bom pulote puthot ki pipon thujia phanta matha pon thuji puta engineer rong ha ke hai pen phirang ke atum angno kaning je pado kat news channel la phirang ke rostom tok bi pen nang ki lobirta Singhason constituency ke parlo jilang so ramteron arogalong ke damtang aruni phai isiani social media long ke paklang pon lockdown por ho thang ke rapta longdun delangpu ahokalam ke longdam jia phan adimak long an pali dampen kaching ki kaje thandam babirta nonjong pherang ke Stefan Teron pen birta na pali lockdown por ho sarkar pen asona ke rapi pajer pon bom ho jilang so ramteron arongalong thang ke rapta longdun depu social media long ke pachata ka pothaka hokalam ke longdam ke damtang jangmini phai krep liani langpar pat polling station number 119 ke parlo ramteron arong manai terang arong chungkreng rong hangarong langpar pan arong angbong teron arong lapen khasia basti kadokobi pangrum pedrong truck bpl card ka biara tumaphan don sirkep kebra truck tumaphan kerap ki pachir ponalong ramteron arong along tak piponlo bonta kasang rong pharpia tum kido kepalong ka jok ramteron arong along penamena list ki pon long le dana jok longdun de dat lola pen hongbari hi pia bangki chungkreng rong hangarong along ki pia hut chudeng dun long lo pen ajok ramteron arong along amen alis pon pedat lo bonta ramteron arong along bpl card kawia tuma phan aphai ken pona hut ka chudeng dun long tang dolo pupen amen aphai en pon pedat lo ke rong suma so tham ta chini ne ma si tumi ni tum ke ning je dat lo
Athemani tumke karta ve ajata ve kangchir kalang ke kangchir ke tang ho pen jok sitame mo puthot ke bang thuji lang ason ke ni tum phan sitame nang lang pon thap si sara tum phan sitame ni tum hin pen ka chun ri dundo Bonta jangmini pha inkora isiarni Karbiang Long Autonomous Council pen kipang dak pona teng pen non aruan chiklo kipi ponjia hutke BPL card ke do la pen kawia do phan anta kipi ke pacutang nang jipu ateng se card ke do la pen kawia tuma phan anta amena phai en pon lablo la pen la bangke thoma tuma phanta kipi ke pajer ponjia phan alang litum social media long tuning rirea prang pesi aphai en pon lablo kusi jensing teron polling station amai phu bolon terang la pen BJP Mondola Kongchun Bang Lawrence Rong Hangatum Pen Pachini. Dak adon hem pulong an nang homri tholo lasi lamang ga hoklo sita hola padonni tumbang ke kelong pontang tumlu hoi pen sia lang li tumhan kanghon kajin supon si PKP ponlu sita hola idon bang do labang ke kido palong ka dong ajok si ni tumbang hopu atumbang pipon pubon pumalang li tumhan batkok ajoy ni cholo lasi lalo alamang ke non ke bangjilang me chiklupen thot ki pipon thuji pu along mangkela ration card ki do kawe tumhan pu tapila pu bolong mangke nito list bangge kadowi tumhan da pathai long lablo labangke ron relang posi kidam tang alang litum le ningji busta labangke asap so chokdam di cholo usini tum nang litum man hoi pen report nang chipi thulo Nijang Karbiang Long men miji rongkurua rong along boreng awar sai kido bangke batum chalang si rongkurua rong rat phan sang ke chojang thula pen dali hai hui kerap ke pajer coronavirus avur pen ajong India dang pialong lockdown arni kibabat pon thu pen ratum kichu kijun pen cheng lok penang ala kisung theklong si bithung reng thama constituency ang kang men miji rongkurua long kido bangke boreng awar sai kido batum chalang si rongkurua me thanga rong along don troxy kebra chok ahem tuna tum kisung daratuma phan aruni phai hini arni sang ke chojang thudali ingti lepen asana asana kinang sora homu keron padu laso kerona ho rong rat atum aphan coronavirus abor pen kasong se kachingrai nangjima lahaya puthak talang li tum pen rong rat aphan than pachini pon nilitum bangke bangkri phobak doji lase nilitum abang putin masap subet tangka poisa nilitum cirung si ladak rong kuruarat kidok ke lakarat atuma phan din hajara choklem chora tuma phan nilitum dali phuruyathe lapen sabun jangthu sang pustame nilitum masa suwe pustame don troxy kebra nar keb arara phan nilitum ron pon iglo Pini Karbi Prime Time birta bangkela pans kang ton pon iglo domi thakme kurang thu